clear tu le ngai thatu te inrin ni chibai le vek ule tungkar chunga news kada to ber te po alo ni vele ta kar tuana ka news da min ngai thlut sak tu te in chunga lom thuga sei tak meu ani tun chuma chon ni san lama Chelsea in khe result te tin car top in khe tour fixer te ba ka football thuleng te thira ngai thla khona in nei le donong o soita kangin Chelsea lama tang hian bul tran ta ila nizana inkhel monam taka FA Cup atanga pet la to Brighton team nen anin matson leya Brighton team hit sak lein azon in Chelsea team hi an ne ta anni nizana Premier League inkhel poimo taka hian mol nei tu Brighton lam hian an king pui an mikhwal Chelsea hi sithum fai ngotin an lo ne he inkhela hian mol nei tu Brighton lam hian goal shot tum som pathum an neya Chelsea lam hian goal shot tum riat nei thungin target a shot in khel chung zong hian trum khatma an nei lo thonga an khel thatok lo te po tila a fu ber o me ball possession le in pass di konga ero Chelsea lam an thazoka Brighton team lam ero an lo om ta thung anne in khel monam taka hian atira train team pani te game borok atang khop maya Falmer Stadium a in khela hian soita kangin FA Cup lama Chelsea an lo tlom to wang game borok po atang hal khop maya Chelsea team hian tlom tum to lovin an squad po an ron thuam chak le amai ro chu Brighton team lambok an thale ta zoka in khel tanga minute somni pasari na Brighton goalkeeper Verbruggen chon ball thatakin avor luta hemi ball avor lu hi Japanese forward ball thiam zet mai karumi toma chon alo la chat maya gola tlan lu puyin Chelsea defender pahni Malo Gusto le Trevor Chalobah ten an check zolo ani ber maya Gusto phaichon atna athok thatok lo te po ati thei anga Chalobah anti boy atumlai hi alo clear deu top ani ber maya karu mitoma hian Trevor Chalobah hi olsam taka bum tlangin gola athon luta Chelsea goalkeeper Jorgensen atan ti ngai na aum lova sir tak maya goal hi dalutin sikhat fain Brighton lam hian ma an shruai hemi nuai hian Chelsea team hian an sipur su tumin na takin an norlet nga la an thora po sengin minute somthum parukna Malo Gusto ball thon lo chu Enzo Fernandez on gola thatakin atau luta amai ro chu gola lu ma hian Brighton defender Veltman chu alo nam tlutop maya hemi wang hen goal hi pomsak an ni talo thunga Brighton team van nei talawin sikhat fain ma an shruai zui zel Chelsea team lam hian an sipur su tumin na takin an norlet zui zel la amai ro chu an tlar hnung lam an veng thatok lo te po ati thei om me Brighton team in an norapiang hi a lo om thin khop maya minute somthum pariat na po che sual le tange nge yin an goal ma shruai alu thei na na an ngam lo em mai mitoma bok an ngam lo leya mitoma hian mol veilam sir train ball a khal luta Malo Gusto bok chu bum lein gola ada luta gola ada lu hi Chelsea defender Levi Wilson alo dang pera adang per fu tok lo ball per le ti Danny Welbeck chon lo la chatin an forward minte tan ada pheya arem angreng khop mai minte hian harsat na nei lem loven kukurela abum noa goal thatak main a khonga Sydney Fine Brighton lam hian ma an shruai der first half a goal dang no bel lovin Brighton lam hian Sydney Fine ma an shruai ya second half a Chelsea lam hian an sipur su then ngei tumin an nor na khop maya ma se Brighton bok an van nei le minute samruk pathum na molding lam sir train kuba minte chon ball a khal luta Danny Welbeck atan da phein Danny Welbeck hi Enzo Fernandez on lo check ve ma se alo en deu top ani ber maya Danny Welbeck hian minte tan bok hian ada lut leya minte hian athiam zialan tir lein a goal ma sa akhung nana abum to kukorea bok chu bum lein gola ada luta sithum fain ma an shruaina goal akhung ta anne he goal alu theina konga hen Enzo Fernandez chu adem thei ber o me hemi nuai ro goal dang alu bel lova goal mouth action ero kan munual Chelsea lamin goal an khung teu khop maya Veltman chon an lama atilu teu khop maya Verbruggen chuan Veltman an lama a deflect chu thatakin a phet chu sakman hlau maya hei ba ka hen Brighton lamtan mitoma chon hun thatak mai anei abo pel boka Jordan Senan thatakin alo ben chu sak hei mai pe lama Veltman chon goal khung theina hun tha aneya ani po hen goal ban a pet per anne
hei ba ke ro thil dang lam thleng om talawa yen ko ba min te gol ni khung le karu me toma gol khat khung mang hian Brighton lam hian FA Cup an lo pe tlak to Chelsea team hi an ne leya point hum hlutak an hlo chuak zui ta an ni ti hian table thar bera ne na chang team Brighton lam hi khel som ni panga point som thum pasari nen som pakhat na train pariat na anin suan chawa Chelsea team lam ero khel som ni panga point som li pathum nen palina anom zui ve se la champion an tumna konga an hnu fual zela kumin season b ka an champion arinom lo chho tran ta hle inkhel result lam kal san taila inkhel tor fixer lama lut vele taila English Premier League lama zanin daruk atangin Leicester City mola liam nga mai te bola pahni na Arsenal team chu an leng lut don na Zandari le chan ve West Ham United mola Brentford chu leng lut don bukin tlak lau team Southampton chun innel lakal meka be sei phau ba ka chetra Bournemouth chu an lo mi khwal don boka Aston Villa mola Ipswich Town chu leng lut don bokin Dariat le in Fulham chun Nottingham Forest an lo mi khwal don boka Dariat le chan ve inkhel ngai ven hlober tora innel lakal meka chetra tok lo he innel na champion lai Manchester City chuan innel lakal meka che chelem lo tak Newcastle United chu an lo mi khwal don bok City team hi tun din hmuna khel somni palia point somni pakhat nen panga na anom meka ne na an chan chon palina anin suan chho thei don na Newcastle United po an chak chuan City le Chelsea chu le pelin palina an chho ve thei don bok in khel ngai ven hlo le hmunom tak ani arinom Zandar som bahata Crystal Palace mola David Moyes hnuai in siam tha chho mek Everton chu an leng nu don bok pathiani zan lama inkhel pahni thlir tur om don na Zandar sari le chan ve te bula ma shroi mek tu Everton laka tal buai lim Liverpool chan Wolverhampton an lo mi khwal don na Zandar soma kartop inkhel turang ai ven hlober tura Tottenham Hotspur le United team chu anin ma chonang team pahni te season kalmeka an che tha tok lova United 3 points somni pakwan en som pathum na ommekin Tottenham Hotspur lampo khel somni palia point somni pasari nen som palina anom vesel boka achak zok zok hi an din hun a thadon na Hotspur lam hian United team hi an hne chuan an le pel theidon na United team hi an chak chuan an inkar hi azau duai theidon bok inkhel monom tak ani bei sei taila a tha ome Spanish La Liga lama zanin dariat le minute somni panga Osasuna mola mashroi mek to Real Madrid chu an leng nu don na Zandar som bahata Atletico Madrid chan Celta Vigo chu lo mi khwal don bokin zanlai pel dar khat le chan vea Villarreal mola Valencia chu an leng nu don na pathiani zanlai pel dar khat le chan ve Antonio khel mek na Real Betis chon Real Sociedad chu an lo mi khwal don bok Italian Serie A lama zanin dar sari le chan ve Atalanta in Cagliari an mi khwal don na Zandar som le chan ve Lazio mola mashroi mek tu Napoli chu leng lutin zanlai pel dar khat le chan ve AC Milan chon Verona an lo mi khwal don na pathiani tlai lam dar nga Fiorentina le Como te chu in ma chon don in Zandar som le chan ve Parma le Roma te anin ma chon don na zanlai pel dar khat le chan ve inkhel ngai ven hlo tur a thleng don na Juventus chon champion lai Inter Milan chu an lo mi khwalang German Bundesliga lama zanin dariata inkhel clear tur om nol don na Union Berlin mola Borussia Mönchengladbach chu leng lutin bochu mola innel lakal meka che che mai te bula som pakhat na Borussia Dortmund chu leng lutin Zandar som pakhata inkhel ngai ven hlobik tur om don na champion lai Leverkusen chuan te bula ma shroi mek tu Bayern Munich chu an lo mi khwalang Leverkusen hian ne na an chang ani chuan Bayern Munich he poi nga chawin an phak to don lova an chak lo ani ero chuan Bayern Munich hian Leverkusen he point song pakhat lain an kalsan thei to don na champion turangai an ni thei to don tin ani chu inkhel monom tak ani ngei arinom League 1 lama zanin zanlai pel dar khat le chan ve Toulouse mola Paris Saint-Germain an leng nu don na pathiani zanlai pel dar khat le minute song panga Rennes mola Lille an leng nu don bok inkhel result lam kalsan taila football thulenga lut vele don ta illa tun trum chu roi kin thu soi tang hen bul kan tran don nia
Roikin hi kan hriat angin United Legend ro puitia an soi thin kha ania paro room le thin cheve tak mai hian tu hnaya khan media ten an kom na zona zo ania Roikin hi United team ila tran rengem tia an zona chu Roikin hian changin United team hi ka tran to mi lawa Manchester United fans tia min ko po hi ka du lo ani United team an che thalo le tun hnaya beisayan phak lo ti vel hian in ka hun man ati boy ve lem lawa ka wangai to lem lo tin ani chu United ka chu san tum kha han thlir le ta illa tum khat vel chu ka mitui atla ve in ka hria a chu bak chu mitui han ti tlak le na chan tur ka nei lo ti yen Roikin chuan asoi Arsenal lam point forward thar an nei theidon ta ni hin alang vele ta ni zan lama khan journalist lar tak Ben Jacobsin atar lan dana Benjamin Sesko chon Arsenal zom apoiti lo thu asoi ta ni hin alanga kumsom ni pakhat mi hi nipui transfer kongka ain hon vele Arsenal team hian an du ni ngat chon an senglu theidon tinani chu Sesko hi tun din mona Chelsea le United point senglu tumin tran an lave meka ma se Arsenal team a alu arinom tahle Brazil club Santos pan le ta Neymar point thuthar aron neya tun hnaya a khel that tawk lo chungchanga an zona chu a chang Neymar chuan hun engemaw chen chu hliam wangin ka in khel lo wang towa ka kir le nuwa thaloi tura min be se lo ula ka du ani tlem te tein kan ti chhozel anga tun ma ka ti thei ang chi te po ha kalarun ti le thei ngei don ti ka chiang ani amai ro chu hliam wangin kum engemaw za chu ka in lan to lova ka in lan le vele thaloi tura chun min be se su ti Neymar chuan asoi football pandit na thok mek Paul Merson point kar topa United le Tottenham Hotspur te in khel tur chungchanga angai dan aron sei vele ta Paul Merson chon in khel tur hi a hmunom viau don na United team hi tun hnaya an che thatok lova Tottenham Hotspur po chu tiang bokin amai ro chu Tottenham Hotspur stadium a khel tur an ni miawa wangin United team hi handa chungnun na tur kan nei lova Tottenham Hotspur lam hi goal khata an chak karing tin Paul Merson chuan asoi United team hi pathian ni zandar soma anin matson don na tunge chak zoga kan rin nom le Manchester United lam point gayo kares chu senglu du viau ma se an senglu thailo mai rin na alien chho vele ta khop maya ni zan na ma khan news rin tlak takin atar lan dana gayo kares sian United team chu zom atum chi lo ni hin alanga UEFA Champions League an qualify lo chen zom atum lo thu asoi United team hi kan hriat lan theu angin mitam takin an lo soi to in UEFA Champions League an qualify lo chuan player an hip vak lo tur thu soi alo ni towa gawe kares po hi du viau ma se an senglu thailo mai rin na alian ta Arsenal team no ting taka lo kai hroi to Arsene Wenger point thu thar aron neya FIFA lama thu nei na sang tak nei Wenger chuan John Duran and Saudi Pro League azom hi makkati khop maya chuti rolin ani hi soisel na tur ka nei lova azuk che thapia na thil lo mom tak anni amai ro chu John Duran hi kumno pangte alania Premier League ka mi tangkai tak ani ba ka Europe atangin club lian tak takin an som na sa chutiang nola Saudi Pro League apan tamai khamin barakhaya makpo ka ti hle anni amai ro chu Al Nassr azom hi soisel katum velem lova kalompui ma Al Nassr tana ache thapo hi kalompui ani hi player ro pui tak chu ani ya Ronaldo tenena an khel ho theipo hi kalompui bok chu wang chuan soise lovin kan lompui mai hi kan ti turani ti hin Arsene Wenger chuan asoi Sergio Aguero po atilmu chu pai alo phal ve chi lo ni turangai anni soita kangin Sergio Aguero hi UEFA Champions League playoff City le Real Madrid te anin matson ma khan City team an chak don na Real Madrid an chak chong katilmu ka payang alo te zau maya City an chak le ta si lo podcast anei le masak bera Sergio Aguero chuan ka thu soi te ha ka fiam thu mai ani ya ti tak tak katum lem lo anni chuti rolin second leg kai ro City an chak don ti ka chianga second leg ka chun kan ti tak tak tawang tin Aguero chuan asoi Arsenal team po buena chumpuin a chim chhozel ni hin alanga ni zan lama khan an forward dam chhoto turangai Bukayo Saka chu ain hliam le tak thu puan ani ya a hliam adam fel main hliam dang ani le tinani chu
hemi wang hianin thurin tlak takin atar lan dana Bukayo Saka hi atlem bera thlani vel chu ala chol angai tur thu puan ania Arsenal tan chun tholo momlo tak ani arinom Arsenal hian free transfer a mithar te po anseng nu mai angai arinom ta Virgil van Dijk point thu thar aron neya kumsang ni sompoko Ballon d'Or adon lo chungchanga mediaten anzo na chu achang Van Dijk chuan khalo man kha ka phu empty soi ka tum lova aphu takin adong chuan ka hria mitam takin khami tuma khan don phu ni hin min soi thin na ani na chen te po aum thei om me amai ro chu Lionel Messi wanglai tak alo ni ve bok kha kan tan apoita han thik em na po ka nei chuang lo ani nangni po ni ta ula Ballon d'Or in don turanga an soi Lionel Messi emo Ronaldo ten dong ta se chu intan alomom jok tura kanga ya player satia dang te laka chan ai chon Messi le Ronaldo te laka Ballon d'Or chan hit chu thilza thlak ani love ti hin Virgil van Dijk chuan asoi Fulham team tana loin lan to thin tuna pandit na thok mek Danny Murphy point thuthar aron nei vele ta Arsenal team chon Darwin Nunes chu senglu tura adu thu asoi Danny Murphy chuan Darwin Nunes in atlap zam tur athlang fu tok lo ni hin kai chuan kalo hria a Liverpool team zam lawin Arsenal team tan khelta se Darwin Nunes hi tuna hin aro puizo kin karinga Liverpool hi chuan anmang thiam lo ni berin ka hria a khel dan te le ati vel dan han en hi chuan Arsenal team tana khel tur ni zokom tak ania Arsenal team lam hian senglu ta se an na that pui ngei po karing ti hin asoi Major League Soccer Club Lionel Messi khelmek na Inter Miami tana khelmek Argentine midfielder kumsom ni patnia upa Federico Redondo point thuthar aron nei vele ta Cristiano Ronaldo Saudi Pro League chu League 1 in ahar sajok tia asoi chungchanga angai dan chu ron soin Redondo chuan mitam takin Ronaldo soi hi anpom lova kengei po heng kapom lo anring mai thei anni amai ro chu Cristiano Ronaldo soidan hi ke chuin kapom ve khop maya Messi khel na tlaptana khel ni maila hi ka ngai dan chu anni France League 1 chu han enta ula team tha pathum vel bak anin el ngai lova chu level sang tak tia soitur ani lo na chu anni Saudi Pro League hi chu an competition te kalo clear ve to thin na har satak ani ti kap muthiam club tin 10 player thatak tak an kola club thren khat phei chu an squad hi Europa ke set up thatak ni thei turang te po anni chuwang chuan Cristiano Ronaldo an League 1 Saudi Pro League ahar sajok tia asoi hi ke point ka pomani ti hin Federico Redondo chuan asoi Premier League ka referee hlui Peter Walton chuan thuthar aron neya Liverpool le Everton te in khel tum chungchanga angai dan aron soi Peter Walton chuan Football Association lamin anrem turang te anron ti chuak ta anrem tur anti chua zinga Liverpool captain Virgil van Dijk atel velo hi thil maktak ani hia miwan nei tak chu anni kangai dan tlang takin han soita ila Virgil van Dijk che dan le referee ati khum dan te en khachon ani hi shampoo ber ani hia shrem lava achuk hi miwan nei tak ani tin Peter Walton chuan asoi Tottenham Hotspur lampoin coach star anzon mek na konga Pochettino chu roinon le antum thu tarlan ani hia Postekok luan ache thatpui tok lo awangin an ban thuai don ni hin alang towa an team lo enkol to tu Mauricio Pochettino hi an senglu le mai rin na alian ta hle United lampoin team tok lemin atarlan dana Jamie Vardy chuni pui transfer kongka ain hon huna free transfer a senglu antum tur thu tarlan ani vele ta kum upat lama Jamie Vardy hi United lama kan mu mai arinom nin team tok lam chun antar langta United team hian sum an nei tam lutuk lo nia tarlan ani hia financial thila po an boi ru hle nia tarlan ani bok hemi wanghian free transfer a senglu theite an zong chho zela Jamie Vardy po hi an do zinga atel vele ta Chelsea lampoin hliam an nga ve ang reng khop maya antlar malama Nicholas Jackson chu ain hliam awangin striker thar an senglu don le don lo chungchanga Enzo Maresca chu zo na zo ani hia Enzo Maresca chuan free transfer in tuma senglu kan tum lova biak po kan nei lo anni kan nei sa te hen kan thatok ti ke chun kapom thlapa mithar senglu emo
free transfer a senglu tum kan nei lo tin Enzo Maresca chuan asoi German Bundesliga tebula marshoi mek tu Bayern Munich lampoin an forward Jamal Musiala chu contractor an sia pui thu tarlan ani ya club lian tam takten ani hi du vioma se Jamal Musiala hian Bayern tana khelzel tur hen kumsang ni somthum thleng dai contract aziak Jamal Musiala hi Bayern Munich Academy tanga injir chuak ani ya kumsang ni somni tanga senior team tana inlan tranin tuna kumsomni pakhat mi chau ani ya heti chung hian Bayern tan tumza somko pathum inlan to hin go somnga pariat akhung towa midang gol khong tur siam sak tum somthum pariat anei to bok Manchester United team tana lo inlan to thrina ni point thuthar arun neya tun na yang greatest of all time chungchang angai dan anzo na chu ron changin nani chuan greatest of all time in ti hi chuanin Ronaldo le Messi te hi akok thina hei hi ke chun ka ngai dan ani ve lem lo anni Cristiano Ronaldo te Lionel Messi te Diego Maradona te Pele te hi greatest of all time te in soi thin chu anni ya ma se ke ka ngai dan chu thil dang dai anni katet lai tanga ka ngai san le ka idol chu Ronaldinho hi anni ya ani hi ke matan chung greatest of all time dik tak chu anni tuna in soi thin greatest of all time in ti te hi thavio ma se Ronaldinho nen khai khin chi anni lava ani hi chu level dang dai ani tin nani chuan asoi nani soi hi kan pomzong ani ve hlomem le ole hati chin hatun tumatan ni tamai se thlir tu te ha channel mingai hlut saka inchunga lom thu ka soi tak meu ani kartluna kan news da te min ngai hlut sak thina inchunga lom thu ka soi thar le boka kar thar lama te po thu thar ngai nom tak te nen in mu chho le zel kan tum don nia